Gikinya kiharo-ini kinene gia thukuru wa sekondari wa anake wa Magereza, ngorete timu igiri cia arutwo a thukuru uyu mari kiharo-ini magithie na mbere na mihango ya mehaririria. Thukuru uyu ukoragwo umbite timu cia mathako matiganite ma mibira cia kuhitana mbitikaini ici kwanjia mweri-ini wa gatano. Koguo ni kumaanisha in the next 2 years nitukuona ngina standard ya mithako bururi witu githie thi, bearing in mind the feeder ambao ni high school matirahota gukorwo magi-provide. Tondu twagite nafasi imwe ya kuhota ku-identify na kunacha those talents. Tondu uria tuhotaga gwika ni gukorwo moka kiharo mathi go compete na wenzao ni muhotaga kuona muria ni muthaki mwega wa ni mutengeri mwega, but chance yo ni yagite ni ndu wa situation ya tuli in our country and the world at large. Ingetokea game tungeshinda. Tulikuwa na hiyo ability ya last year tuweza shinda game, lakini sasa vile ugonjwa iliingia ikabidi game imeisha hivyo. Lakini bado ugonjwa vile inaendelea kuisha, bado squad iko, mimi natoka lakini bado naacha wengine na wako sawa. Mwaka muthiru thirikari yarugamirie mathako niguo kuhurana na gutamba kwa murimu wa COVID-19, mukana uria utambite nginyagia mwaka uyu, na ni undu urerika ati ni ukuhotomia nginya timu itiganite cia bururi hari miaka yukite. Thaici ni gutungira njirie term 1 na riu thaici tungira prepare ya mithako. Among them kwina rugby thaici ni gutungira prepare thaici, among us akina handball na basketball na horo wa athletics. No riu thaici tuikarite ri tutie no tureka apart from engaging na mifira ri mahenya ni twambite gu suspend. Tutigitwe na mithako ya mifira peke yake ila tungeka korwo tugithaka ngina thaici. Kuna timu moja Gor Mahia, kuna kijana moja kutoka Kisumu Day anachezea national team striker. Siona kitu kama hiyo, tunategemea kutoa vijana school team ndio atisu kufuti timu za Premier League. Itakuwa na affect timu mingi juu sasa kama sisi tunaenda tukichoka wazee. Tukitoka sasa kama COVID imeharibu stari, kama tutapata vijana wa kuingia hii timu kubwa, ndio tunaomba kama serikali iangalie kama ingewezekana tu at least Eruze Sports itasaidia vijana. Mwarimu munene wa thukuru uyu Benjamin Boro wa Mwangi augite thukuru uyu wambikite mihango ya kumba timu cia thukuru uyu cia mathako matiganite niguo ndukana hofanirio angikorwo mathako ni magetikirio gucokereria tamu yukite. Goko shukuru ni tumafindaga wega fiu, our boys eat well, na still tugakorwo twina so many opportunity chances cia gukorwo mari engaged maundu-ini maingi. Ni mathomithagio nginya utuko, ni mahotaga gukorwo mari na entertainment. Tariu andu ni kuri mwana tari ciuma entertainment, ni kuri ciuma goko kiharo iki practice, so our students were very engaged. Na itingihota gwiciria uhoro wa mucii ni tondu me comfortable goko thiini wa thukuru. We are still preparing. Next time once watasema ya kwamba sports inarudi, tuna hope na ya kwamba tutafanya tena vyema kabisa. Bado team tuna train, tumeanza training kitambo, tunaendelea mpaka siku ambayo yenyewe tutasema ya kwamba training mpaka siku ambayo watasema ya kwamba game ya itarudi normal, school games rudi normal. So tuna hope ya kwamba that time ikifika we shall emerge the best winners. Ngucanio ino icemanithitie timu ya kirathi gia form 1, kirathi gia form 2 na kirathi gia form 3 aria mombite timu imwe niguo mangethanire na aruna ao a form 4 kuria timu ya form 4 ihotetwo na ngoru imwe gwa kibugu. Urugamiriri wa thukuru uyu kiuga ino no njira imwe ya kuonia imwana icio undu wa gwikaga niguo matige kuruhania na mawaganu maria matabanagio thukuru-ini ni arutwo. Turi na mwihoko hindi ya thirikari iritikira gukorwo kuri na mathako, ciana citu toguo wona igithi na mbere na kwihariria tumuthenya wa umuthi ni megukorwo mahariria wega muno gatagati-ini ka mathomo, ni megukorwo mekite wega muno kwa mathako. Ane turenda gwitikia ati next time ni tuguthie nginya nationals nigetha ciana citu i succeed. Ni ndito mwe wa school team ni twathaka wega na twetikira uria mubira wathia no ko ntwakimacinda. Ni kumaanisha atiriri onako ni makiri hoi na ni magithakaga ni kumaanisha hena andu megutiga mekunyitirira thukuru ino ni undu ohoro ucio ingera ministry ya sports hariri ituhingurire maundu ma mubira mithako icoke tondu ni ingi muno mena talent ya no matiri na uhoti ucio wa guthi haraihu ni undu wa murimo uyu. Ona gutuika mbitika cia mathako matiganite thiini wa mathukuru ma secondary guku bururi-ini ni mekirirwo mukana ni thirikari. Urugamiriri wa thukuru uyu ugite no uguthie na mbere na mihango ya arutwo kwiiga wega niguo angikorwo thirikari ni gwitikiria mathako macoke na hi makorwo meharirie. Handu-ini ha Inooro TV iharo-ini kuma thukuru wa secondary wa Magereza Naivasha kaunti-ini ya Nakuru, ritwa riakwa ni Festus Lango.